amok kunam metla no sino anadalos no dilawen na ti padana kunam lamet no Maria Clara isugayam madot aramid na nakita dagje po unti akasya kasinipit na tay kaaruba kaginabo ag tulid-tulid da kunam lano sino anatangsit awan metti na ikarkarit kas kinuna dagiti kaaduan isunakit sausawan ng bayan puon iti akasya adadwa nga agkat katawa nag-uunig ti angis da lumned tumpaw tay ulo da puon iti akasya isukanot naglimenganda kamkamaten dati angis da pasaray tumakder ipugiit na puon iti akasya awan iti inyaplagda gapu iti kinagateldan inkiras-kiras dalatan ijay akasya nalain pa'y nga aginom numabartik dinan mapupuutan makiung-ungod jay kainuman na napukawin limbong panunot na binaybayan na dagiti anak na para iti pagragsakan na agdudumat kasinarak na uray igigid iti kalsada ipapaigid dalatan isuna lalakaen met gamin ti danga uray sino inakaw kawiwitan agraraman gatelan na peklan puon iti akasya adadwa nga agkat katawa nag-uunag ti angis da lumned tumpaw tay ulo da puon iti akasya isukanot naglemenganda kamkamaten dati angis da pasaray tumakder ipugiit na puon iti akasya awan iti inyaplagda gapu iti kinagatelda inkiras-kiras dalatan ijay akasya anya nga tatsap-sapulen na tanagado iti lalaki na tay nga taadot kwarta na mukhang pera pa'y kitdi danga wenno agsapul tay dakkel ti kwana tay dakkel ti batuta na ipaturay na nga agtulakat no isubunan ijay ngiwat na apay nga ta nga agpaiso kunak no lalaki lan babaero adumat gayam ti lalakero dimet na pintas na kagurgurdo puon iti akasya adadwa nga agkat katawa nag-uunig ti angis da lumned tumpaw tay ulo da puon iti akasya isukanot naglimenganda kamkamaten dati angis da pasaray tumakder ipugiit da gapu iti kinagatelda inkiras-kiras dalatan ijay akasya